Kidam tang ni phai koi rai siar ni anan lo por phai krihini ra chiti ma por malong Bogajan Sports Association of the Tere malong Pradhan Mantri Dhan Joyana hin pen self-help group atu phan panongsi cherok tokamai padupon Sonsi aluhiaman pen minakshi gogoi magistrate Bogajan SDO civil Pranab Terang ACF Jintu Shil project officer IIE Rajdeep Bora project executive Robinson B district coordinator Pritom Beatum Chatongdut Aduntu self-help group atuma phan isi mesena war sayan parta methanga khi adat chepak kon nang ni pin pen kaching thura war sai lake tribal akhaya phan kangthur ponje phan si bangso sai kedeng pon pusi bangso mailong klar dak pen than pachni tika an parda habit pen kilong hormu pijo ka pangreng achar ka bonai kimu ke pangreng la pen prek jam hormu iri pen ka sonse keri bekhai hoi a product mate a hormu paslam si angtan ke jor kilana phanisi a brand amen trisam tribal Assam pusi pachini pon. Motif bang la puela mana tribal la tum la nangli tum yang si litum poson si la hab bit pen kelong opostu ka chujor thekjima la so pon jong si litum jong si tang non langdam pulote jharu pulote litum jor pulote forest tum nang ne piondu la so scheme bang people la forest tum nang ne dunong lelo ang ton tani litum certificate doji jat doji koson si litum la so pot ka chujor lengima lasu pot ke nili tum police penta protection dolo forest penta protection dolo nitu nang ne bunde no nili tum jong sila so ondar jong nili tum claim lo pulo dante lasi la tribal dom ka paching kurji abar sai nili tum ke claim mon kela non bandhan vikas kendra kala ke piklo pusi nili tum mathalo Nonomat West Kar Benglong along 9th Training Center com production lapen East Kar Benglong along 2nd an ingpu pon popusi alang litum pen than pon তাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি যোজনাৰ খবৰ পাতিলোঁ আৰু এই স্কিম প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যোজনা এই স্কিমৰ অন্তত আমি বন ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ বনাওঁ তাত কেন্দ্ৰ গঠিত হয় আমাৰ 300 ট্ৰাইবেল SSG মানুহৰ দ্বাৰা ট্ৰাইবেল যিটো উদ্দেশ্য আমাৰ এই স্কিমৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে উন্নয়ন কৰা ট্ৰাইবেল মানুহবোৰ Bogajan pen Ananterang Karbi Anglong live